Mekaoi menyokata tentukan hanya tukar. Katakan manoknya lungsia ke kanduri maulid. Nyan karena lagak tak boleh manok yan, menyata publo mahai, menyata sia sayang. Tak publo, tak tukar lain, tak publo yang bukri mentang tak sia ke kanduri maulid. Hanjit nyokan mecih kaoi untuk kanduri maulid. Kaoi apa saja termasuk kurban nyokata tentukan menyahana tentukan lain mesti menodakeun wajib atilun lungsia manok sabah wate kanduri maulid nyan manok hana merilam jid berangkapan jid berangkakri. Tetapi menyokata mat takun tatunya nyo manok nyo tak yen tak tentukan hanjit tukar.